Dobrodošli u novi video. U ovom video klipu prikazujemo recept za jaja na flamanski način. Za to su vam potrebne namirnice sa početka videa i to je dovoljno za 2 porcije. Kao prvo, krompir oljušite i isecite na kockice debljine oko 1 cm. Propržite krompir na ulju ili masti oko 5 minuta. Dok se krompir prži, za to vreme isecite papriku na kockice i kolutove. A posle toga ćemo iseći i beli luk, zatim prazi luk, kao i crni luk. I onda nakon onih 5 minuta dodajte papriku krompiru. Zatim dodajte beli luk, to jest sve 3 vrste luka prethodno naseckane. Prodinstajte malo, pa onda prelazimo na seckanje suhomesnatih namirnica. Španci to koriste, njihovu čuvenu dimljenu ljutu kobasicu chorizo, a vi nađite nešto u frižideru, bilo šta od dimljenih suhomesnatih proizvoda, baš kao što sam ja. Jedno distajte oko nekih 8 minuta, za to vreme ćemo napraviti paradajz sos. Najprije odstranite petljike i napravite rezove na paradajzu, prelijte ga toplom vodom i neka odstoji oko 5 minuta. Oljuštite paradajz i seckajte na sitne komade. Dodajte ga onda preostalom povrću u tiganj i dok se sve to zajedno krčka, namazat ćemo uljem jednu vatrostalnu posudu. Dodat ćemo onda malo nekog smrznutog graška i prodinstati još neka 4 do 5 minuta. Zatim sipajte sve to u posudu i napravite jedno udubljenje za jaje. Posudu vatrostalno stavite u zagrejanu rernu na 180 stepeni oko 15 minuta i ne kao u videu prikazano na 12, to je premalo. I nakon toga vaš obrok je gotov i uživajte u nezaboravnom ukusu. Doviđenja, do sljedećeg puta.